Allo? Ese bano urarota? Ndyawote nyine shonga. Hati mwe ni muraramuta. Yego bambe. Hati bangambira ngo yine mbaga ngo urihi kuswera. Bakangambira ngo yine mbaga. Mushayisha kanterisi muyangambira. Nito turyaho tutwina shonga. Nimutsinga iki? Amaruhanga wanje. Nkazara hata umwana ni murungi akakura munonga. Mukama naye bari. Webare munonga. Nashemererwa munonga. Kare bambe ndabona harya umuntu ugiye kuntayira. Harya umuntu uri kwisha kuntayira nza kukugamisha. Kare bambe webare. Muraho neza. Amakuru yanyu. Makuru ni meza. Mwatugendereye ni amahoro. Ni amahoro. Tubafashe iki? Tuje kureba umutware wese umuganga. Yego. Wari waje kuri umugabo wanjye. None se madam. Hano ni kwa muganga. Ubwo barebye iyi nzu ubonaho icyapa handitseho kwa muganga waje kwivuza. No, hold on. Umugabo wawe ni ibintu nje kureba bijyanye n'akazi. Umugabo wanjye niba ari umuganga uzajya ujya kumushakira kwa muganga ntabwo bamushakira hano. Waciye bugufi tukavugana. Okay, mumamagarire. Kumira ni amavunja. Ugiye kunsuzugurira mu rugo rwanjye noneho. Ubwo waje uzunguza amanyo gusa. Hano ntabwo ari kwa muganga mukobwa. Gushoka ufite ikibazo. Ariko noneho ndumiwe. Mu mutwe noneho. Bisa nkabyo kongera ndabibona. Jewe ndi umurwayi wo mu mutwe. Hanyuma wowe niba uri muganga niba uri muzima. Ese nakubajije umugabo arahari ntawe uhari ni wowe uhari ngende. Just tell me. Niba wowe uri muzima muganga wundi urashaka iki? Atwankanya abanyerire. Musakuronge kweri. Kamubwire. Ubona urenga hano nabwo ari kwa muganga. Ubona urenga. Umugabo wanjye arahari ariko nawe uri bubone. Cyane rwose. Ursi yuko ntawe mbona. Nawe ubona? Urataha ibice byawe by'umubiri bimwe bituzuye. Ndagukubita ugira ngo ni inkube gukubise. Niko muteye se cyangwa camugabo yaragowe. Anyway, nimba bidashoboka sinzi ni ibyanyu bijyanye n'ibyanyu ariko it's okay. Nta kibazo. Mbaya gusa. Emma. Igihe nakubwiye kugenda gusohoka mu rugo rwanjye ntabwo wumva. Naho njya ntabonye umugabo wawe. Listen, ibyo mushakira bidufitiye iki akamaro? Mubwira se ngende ubundi mugusigire. Ibyo nshaka bihita birangira. Ariko nta murozi wa mugutumye none. Niyo mpamvu udashobora kuva hano. Tegereza urabibona ko ari umurozi. Asa bone guhuriye ku buryo. Madam. Amwanyi wa madam. Don't call me madam. Sishizwe no My sister, don't call me madam. I'm not your madam. Masadonda aragwira. Naba nakitwa ndekezi. Nagukubitira hano ugataha wabaye ubushwani. Ese madam ko numva urimo gusakuza byagenze bite? Wose kandi uje ninde wagushimije? Teta. Makuru. Kumere cyane. Makuru yanyu. Neza cyane. Niragenda. Biragenda. Ni karibu rero turakwishimiye hano mu rugo. Yamaye inka yanjye. Ndabona wishimye koko. Byenze bite? Wamwishimiye. Ese mama n'icyo wishimiye? Shiri, wigira ikibazo. Wigira ikibazo ni Teta n'umukobwa wa boss. Tata mukobwa wa boss? Yego shiri. Ayi mukamaruhanga wanjye. Tata muraho. Muraho neza. Amakuru yanyu? Neza. Ni karibu mama Yesu Kristo mama. Tata waratwanze. Umukobwa wa boss. Umukobwa wa boss. Ariko mukamaruhanga wanjye. Ni karibu. Ni karibu rwose.
wirakara rwose ni karibu nawe gatwara twabamenye. Wirakara rwose ni karibu mu rugo. Amakuru ni meza teta. Muwari umva none se kutajya uza kudusura. Use murakunda abashyitsira. Dukunda abashitsi cyane rwose ni karibu mama. Twishimye rwose twishimye kuba mwadusuye. Ariko ubundi rwose ntabwo twari twabamenye. Warakuze wabaye igikumire ke bibuntu bigera hirya. Shiro mwiruka kiri muto yagera hano kubitewe niko imisemburo y'abakobwa ituma umukobwa akura vuba niyo mpamvu ari wamuyobewe. Imyaka 7 rwose ni namperisa ifite imyaka 7. Ariko mani igira neza disi cyarakuze Yesu. Harakoze kudusura mama. Namwe murakoze. Amakuru yo mu rugo boss ameze gute? Amakuru ni meza cyane. Ntago ninda hano. Umunsi wagenda umva. Anyway, ibyo tubireke. Papa yarakunumyeho. Hari imiti bashaka gutumiza kandi biri gutindamo ukuntu so. Ntabwo yabonye kwaza. Hari inama yagiyemo. Rero yambwiye ngo kore ku buryo byihuta cyane akatumiza iyo miti. None se arumva ashaka kuzayitumiza gihe ki? Ashaka ko bibaye byiza iyi weekend irangiye. Kwa mbere mwajya gutangira akazi byose byararangiye kuko arabikeneye byihutirwa. Ndebe ngerageze ngiye gukora raporo neza. Nzuzuze kuwa mbere nzaza mu kazi nzizanye. It's okay. Ubwo muravugana communication ni ikenewe ntabwo rero yabonye kwaza so nge ndumva nagenda. Ndabona mwaganiriye ubwo ushatse wataha rwose buriya mu rugo baranagutegereje wataha. Sawa reka ngende ubwo muze gukominikana muvugane. Nta kibazo ndamubwira nawe umuhe icyizere yuko ngiye kubitunganya. Nta kibazo. Monday nzaza nzizanye. Ntacyo. Twakwishimiye rwose reka mperekeze murenza amarembo. Rwose twari tubishimiye rwose kandi muzagaruka mu gihe. Buriya habaye ikosa ryo kutatumenya ngire ngo ikibazo cyabaye buriya. Byari byiza pe. Byari byiza pe. Cyane. Ariko bundi rwose n'abashitsi baba bakenewe. Tugende rwose nguherekeze. Ese ntabwo ari byiza ko wagenda ureba hano imbere. Manuka. Urabona umugabo wanjye yicaye hari ntabwo wamutera ikibuno rwose. Tugenda gutya. Atatareba n'ikibuno cyawe ko gukakiranganira. Bari zagaruke. Tuora reba iki se?